jong gibor jong ka sorkar bantang ye kitan shop hakmat jong ukon ra sangma kabade ga ying jong pai ba kade ga jing thombor ye ka sur jong pai ba ya kane ga ying latai da kapisa ki ba ki pai ba kino syaka khajana jong ka sorkar kani ka ying ka symbolize ya kata ka jinglong kli hakariti sensyar paipa hakhopot kibriu jong ka asam kiyo banrung da ki pau kilometer hapo pedeng senong ban siat ya kibriu henry hakariti sensyar paipa hakmat jong ying chief minister hakane kapor kaumta nyimla syu wantang badwara ya ka peaceful protest hato ngidang hakarti sensyar paipa kacing suspend ya internet hapadeng ke exam hapadeng ki bobun ki samla ki kamaija dak internet kadai kacing luteno ya ka spa but ya ka lawe ka pernai jong kejap penriu buat kejin suspend ya ke internet kadang tang kawai ke intention kata kalong ban minimize ya ka damage jong ke NPP hak election omdon daw su hana te lakam ya ka huri hura dang mene dang ni khubor hapo asam syak syok u driver kasi hantai hapo border asam Lagala bentek lakam balai kita police station jongi kim station habra kawi ka border habakum gani kapor bodas ka teriat liak hijrah kecing yang pos ya kasi RPC 144 habra kawi ka sor selong kamdai KK kadai betang ban namsya yano banyak ki paiba yo aram kepot kita ki MLA ki badan mentah hakabor ko konrad sangma udak jingkeli ubahe ya pi kelong sakat no benai mendan hang ni hayin ya kani kade kayin pajba kan poi kapor kabu pajba uhak ben kenjat yo konrad nantai na jorong sana supo kata ka mases ki kwa ben kensai balada kimla ben penbek yo put usam suak election kimla baleke murder ya gitu ki pulit asam badeki asam forest protection force ban kem ya ki ban bishar ban tian bishar ki da kabasa ingin keren ni habanom bo konrad sangma udon ktilang ukonrad sangma udon snam hakakti ban thap jubor ya sanmut kimetsim bakodor jang kajat majongi Kenapa ban len dalai lay ruem kitraying ngapo kibahing jong itu kibakhlak kilakaran say bakatu kesanlak ke PI kam dondor ruem hakmat kamensim ke bakodor kadai kam dondor ruem kam dondon jingmut katu kejinget darabjat ke jong pi hangtai po mukro atau wasngin takadau nang liang jongi kisansen ni ai song bahaya ki da kislipot jot kade ke sorkar MDA gilakaran say nadu mukro apor bengi gendu UCM yong ba jin ladami bat ya kakular ban ya penbek ya ka yoput usam ubadon haka phase 2 hapo kisau pusan sengi kumba kiulakular lembaga notification katu ke jingjia atu sengi kanom jia hanrai namar bagile butpo nakajin kamu bandarat jot ya ka failure ke jongki ka phase 1 penmi notification asam hadu umta penmi notification ka thok ka syukur baro ka pau penreng ke uno tadi kejing kerat jong sangut kimensim ki balui ki batemu ban pelaj ya laingut ki breu ki ba lakiam jubor da ka makhlia da ka asam polis kade kejing bakla buat kejing bom lerkam jong ka sorkar makhlia
ban yada ya gibriu ki jongi ki basa akhaput gibriu jong tu kathan ki ladawa pulis apos lakat dosnan umjuyo dawa development rumyo dawa security rumyo dawa scheme rumjuya kano umjuyo ka sarkar makhlia da kaburum kalai ya ka border hakandong bertam syuplala bandai kapor kalabian ya ka jai penruh nyo trep ke jongi bampa yang kubur ke pasai ba enough is enough labon tali ki mensim ki bakador ki lakhlat labon tali ka senam ka play labon tali ki jingsa tombor ki jingsa lebor ngilangnya ngilak kadang kapor kalade ki bangi ha pensim ya ka jingit kli ya ka rai rang ba ban penpor om shu ya konrat sangma nama ding ni goro pun border iu khendau jongi realize pun ru mot ya mene jongi ba sim kia le kia penbek no ka jing penbek put nawa balai pisannya yo sangma kabama yo wan shu ka sang bat kama hak ajat ru ka jongi